sekali ya. Kuah sekali boleh? Gulai ikan. Kurang pedas, kurang manis. Pagi-pagi makan nasi kandar dekat City. Lagi sayur? Sayur tauge ada? Tauge belum. Ini pria ubi. Ya, kobis boleh? Kopi belum lagi. Kobis belum. Bendi pria ubi. Bendi? Bendi boleh? Telur rebus satu. Okey. Cukup. Depan Maju Junction. City Iskandar.